lapen Karbi, lapen di Mahasa, ada Parman, Bharat সংবিধান long tok tak itu artikel 244A atengkan hemprek nang pinangji pura di pendak Delhi rong Sopian kake song pan kewan kecengsi nili kancas di komamai pu uji timo hai pan ningak long pen kalau pipajil lo sing timo hai pan lo cal dia song yapu di masa student karsa dan KPK kai pen bangso aceh songlong nang itu doan korting di depan support ningat long pen ningat sama kardom di pagi lo kardom si nilitame non kedamtang atu mian si juto paseson pas bangso seson long ilitum akemang ilitum akar ilitum akacisong aparman kanung jeji pan kacisik dulu atu midik kami nili speaker pan tetong dam de karbiang long political issue putak nung jeji apa nang pinain dulu masih tumi sidang hang 10 party mulai nang parlimen pula nili top gear pensipi amat si atumi anak bangga si sondan si padu tutok nili bangso ke cisik bang cisik nak son si dolo wafi si tame nili tu maka cisong bangso ke cisong amedi mep pamep long nang ne lapen mepun pusini dihin pen putriji athema karbiang long alu hempe ke perman kaci song asong benang anduk keceng pen hempe kamen yang pen cesong po hijau bangke electoral politik sanasi kengkam cejodun rong citido tak litum kado kabeta kini lo sitame 1986 pen hemprek pen aka prek kacini ne a leadership KN pulute ujib timung lo sialang lipat nilining samo songja po pulute lahilo dedication kopima nang di M kopima nang di kamata kopima nang di kejaponas atuar kopima laso atuar pen suicide katang helo hokpet songja po kusipu nanggit ilitung teglong lelang pancas dito masongya potung pini council election along tiket kacuhang dun pa independen men giturun kapet national party ba regional party long tiket kacuhang dun lapuson Einstein na wala udahoron na wala kasi nilitame ko chiblo alang leadership hanke je alang lihilo hokpet otonomas tera farman kajak tip asong japolo lapen alang li ajak tip ke bangso kace songa medike mekun edon atum jirpotum jirpitu hoy men itu kemang long le data tek sitame isi iningge do je itu farman Bharat সংবিধান nong nang tok pidak do pot arnisima anisike Bharat Sarkar implement mete jok je po ningge do bangso ningge the awe pusonte pini ningkan thongkep sose akache songlong ke rakato nang ke songlong de dei pini nang litum tom hat di pupen karbiang long pendak dilhi anang dun de dei lahilo ang tek lo
anutin karbi anutin arah kum dame karbeng lo alu kedu anutin dame ninghang sampai songya yong si agak tip lo pulo te rak dame kai kita ili tu malong sudi tapi non na dudu nasot kewanggia por dame hemtek long letik ke bangke rak akum dame kai ke akhir jume nang pidun di kusin ningke nasi dontong nili tame non batai si bangke kudulon ta Julai cek lo tuji nili nungje begi kanungje corali puili tum pantas dikom amai pu lakan kongjun ban kaname kacing wai dulu alang litum bahini adi dasip General Secretary lapan Presiden ang bong lapan si kamat hakaceton alang litum apan penana presar do tapek selidar kulute bangso pesar ke long wek lo ako long lo nilitin lo sema alang litum bangso pesar do busame depression na we ka retreat je paningang he ka surrender je paningang he alang litum la helo courage mane symbol of courage la bahini ge lasi next nilinung je deten jongsi aguru tolong di pulau telapen intuisi ada kata song natape nili SMP bang dampo busini di dati sik lo alang itu macam walo je private member apil tame ke konji kan nili dati sik lo alang ditumpen kia lo laki nili badua parti lo nggak dudunon badua parti pelenin panpa ang pahay no halaki secondary busini di puji MP colong gue nangi bopan di rumah tate. Nilile MP kali data anu kape karbeng long orang si MP nang mantu ke. Nilipi dame batu le MP nang mantu sabe ili tum rak akemang bangso harap hongwitan long kedo artikel 244 farman mang ke. Padu akorte karbikur fong mo le bangot di masa akorte anjir pene bangot bangso kan ke compromise medet nanjir. Nilipini National Party long situ dulu. National Party itu ada kali ruling party long. Ruling party long, ngapain National Party long putih aja hard and fast rule dulu. Bangsa hard and fast rule kedua jone radang wit hebat kanungge di pan kasih sak mata katora mata akhirnya setelah nili jungjung separuh kaman malo bangso kapire bang nili pere kapire ave mata te bangso yuni penjong si parti penmo nane nang sorkot utame nili ke welcome tak nili kemang ilitum kemang kalbiarar kemang di masa arar kemang kalbiang long pen di masa harap kemang bangso tur master kangar long bek ni lahilo nili akar ike nai lahelo nili political life halong lahelo ator ke so nai RD ke do nai pusi nili puji nasi donatum cisong rapet koteng yetum ning cuka binang he apol nak kanji ilitum ningkan thongkep so se anang cisong lo song thak thak se akaprek ini emprek kelong akhai itu name ningkan pongkep ningkan dikep di songdet Telangana son Jharkhand son ini tum lahir suri ke sini loh kan lapen isi ning itu ini tum konane al isi pesar kipi apin poina bang asap sup nane mis dia asal sini di teklong. Lasu aja ini ilitum ningke hangalam, ilitum kar ialam. India Prime Minister bang Arulong pamemelang. Nasi ilito ako pa ini mana hau pusini matalo non ke bangji tarik ko yang narkep. Karbiang long lo nang humdiji Prime Minister of India.
Narendra Modi akai kasi atu mi jame timung sango penda sing kilo kong sun mang kai penda me saya hala soni bangke nang lit anuka prega panang ne only la nang lit mas kong pen isi memorandum pidun vek nanti bangso parman siam lakan chief minister of Assam haname cingki ponelita anuka preg panang ne paong nang ni kopi ne la nang tawla nang palang we is on wet implement Article 244A of Indian Constitution. Lasto alam itu vacancy Prime Minister Narendra Modi apan kebangjit taring koranar kepan ike kancas dikom leadership dan pidunang po. Obang si ni ditabe tuning ridi. Anang lijong si bang solamong si kini lo bulute non ni lige teglong ka study ke SS dan ke teglong ke jong si ahok lo bulute Narendra Modi ke klaim put dampu dabang pina lasi muat neli Facebook long katek long wapu itu mai puta menunje loja Rajnath Singh ke bang 2008 adengkan Nitin Gadkari ke bang hai alam tame lahai alam tak pajir mi pame pensi bang so memorandum long junang je are present ponang ila akenan chodola ke tetan dola strong point lah la so bang miss media nai mau bangso memorandum long make kasih 20 ni bang 20 te ili tumkat yang longarak di masa orang kan memorandum pidunang la sofi Julai ke nili jame parlemen long jat abian hemplek ma hemplek ka putat kape ke isu lam do alai tanungi ponji sampai kita naik bang ke hemplek alama bang sini kami nunggu ponji la penon bang ke isi ni ngete bang lahelo isi apoy na bang ke ili tum jongpane Narendra Modi pen kama thanon 25 years lo independent kilo la se another 25 years lo pulote century 100 la se la so apna 25 pore Amrit Mahotsav busi dirpona Azadi ka Amrit Mahotsav jadi ka Amrit Mahotsav apora hotsi ili toma kemang artikel 244 tame implement ponang po bang situng yang nong pala pening itu implement ponji bang yang itu alam bang si prime minister ano long lupa melo perlu tadi implement bagi busu kasih dili ajir pating dilo nang itu kebangkan ne kahel lupen dak misal di bang lo dak kicugiyun katura kaduwi tadulu menit cisong urbang ke lagi ini tuh ke cakun ji muka mata kan sudah cisong lupot lahai katura bang ke ini tumpan uksi itu mak kemang kopi mak lah bang si itu tempat henang kok